ke gani utaro sirik dialeku beneng dua nino wonro isi di malindro rimula mapojiku mau papada ka arunge mau pakaraja mau tabiki si bawa tomato amo si bawa tomato amo. Gitu pura butik musorong ya mati mapada olo kuloi mula caketang boleh di minasamu si bawa tomatomu melok makasih Pasampo sirina ribata supulolo rimula mapojiku mau papada ka arunge mau pakaraja mau tabiki si bawa tomato amo si bawa tomato amo. Gitu pura butik musorong ya mati mapada olo kuloi mula caketang boleh di minasamu si bawa tomato amu melok makasih Pasampo sirina ribata supulolomu rimula mapojiku mau papada ka arunge mau pakaraja mau tabiki si bawa tomato amo si bawa tomato